gura dekoderi ya Azam TV ubashe gukurikirana imikino ya Sekafa Senior Challenge Cup 2017 izabera muri Kenya. Kuri iki cyumweru tariki ya 3 Ukuboza 2017 muzakurikira umukino uzahuza Amavubi y'u Rwanda na Harambee Stars ya Kenya guhera isaa 7 zuzuye isaha yo mu Rwanda. Uyu mukino muzawureba kuri Azam Sports 2 shene y'106. Kuri uwo munsi kandi guhera isaa 9 zuzuye ikipe ya Libya izaba irimo guhatana n'ikipe ya Tanzania kuri Azam Sports 2. Iyi mikino igaragara ku bafite ifatabuguzi rya Azam Plus risanzwe ku mafaranga 4500 kimwe na Azam Play y'ibihumbi 6500. Gana abaduhagarariye mu gihugu hose ubashe kwigurira dekoderi ya Azam TV ku giciro kikunogeye. Uhita utandukana n'amashusho acikagurika. Nimuhamagare 07785022 mutugane. Azam TV, imyidagaduro kuri bose.